Rachel punamak po Crystalline Dasalam Pizari Yam nungay nga si Isol Lamjing Director na Kielay Horam Baptist Churches na Tula ba ay ki Imong ay ibon siya wari kra Idok sa naman ni Isol Tanzapi na rin Mag-share Rachel now sing ay ki imong siya Sing sa haris na kain dalay tabayam na wawa imong ni Hai ka hai man matong laro Kukutik pa na pangalay abasyo Kandi matugi na tayo ready Kukutik pa nairaroy Jerusalem na Harap na sa galing, Hallelujah, oh my God, Messiah, tulong lang to. Kabutan at siyang aso'y malay na baso. May tumubig tadigin ng aginig Tugaasing kami singawunay Pakisan sarasi Ningsing laroy na Araw na Singida church kaning abusu kabungam daba soinai ba mitang ko nataba khongkhut tekpa na pangma kaya ama lei machin manau sing na sammaga puning daba pubi daba pungam daba kaya ama lei si sing se aikoina chatle haraga akoina tawriba sigum makoisu tawhanna nabagi damakta amadi akoiga khut samnana chatmina se habagi wakhalonda ishwar ga akoi udragasu khongkhut teklabasu Nagna tayo banda Lay-lay Tawang basing Habat ki matungin na Hangganin Syargada Awa ba Nungay bang matamduda Nagna tayo banda Lay-lay Lay-lay Tawang basing Habat ki matungin na Hangganin Syargada Awa ba Nungay ba matamduda Ay pangpan Halong tuna Jeki Iyong nati Ay bang pansin Talokin Ng ay isu
Fere, ishi jala bena mo pura so ile fit sa to jang da da inje ka tu gane da khala shu thang mos aya ji li rak re o ga pastor na it ding rai sa ko kari li na rai ga it li lai ne pang sin sa ga ana it bi ba kan chen ji pastor na a chon thang Calvary Hospital li phunjam ni meeting a ga pai shi to ni shi phunga chu cùng tháng cứ tính awa ba di po lum mai cây cứ tính nhịp na ba na chân đi mang ta ta đi cu đông chi ay po lami Krista masakan gana au si ikan le ay Krista malam kawai kunci ay po kami Krista